Predsjedatelj Nacionalного sovitu Rusnacoh Slavko Radz upoznal predsjedatelja vladi Vojvodini Bojana Pajtiča za nacionalnu strategiju Rusnacoh po 2020 roku, kotrej veljka uvaha pošvecena mladim i ih obrazovanju, a poinformoval ho i o planoh našoj zajednici, že bi še u Novim Sadze pri Grekokatolickej cerkvi vybudoval školjarski dom. Mi smo spremni da pomognemo i da damo vrlo snažnu podršku izgradnji tog doma koji bi omogućio da rusinska zajednica održi, odnosno očuva identitet tamo gde je najvažnije, kod mladih ljudi, kod ljudi koji su budućnost, koji su perspektiva. Z velikim senzibilitetom pan Pajtič už provádzi 10 roky šitskej nacionálnej zajednici i zna, že keď je to vážne u Vojvodini začuvať tu multikulturalnost. Vojvodina bez toho nie Vojvodina. Dziękujemy panowie predsjedateljovi, že sme našli porozumienie i potrimovku za to važný projekt u našej nacionalnej zajednici, a takisto i u našej vjerskej duhovnej zajednici, že by sme mali dom za naših školjarov, za naših studentov. Pomoć z pokrajini za vybudov školjarskog doma može očekovať, keďže ríša postojacima etnopravni problemi na budinku, ktorý teraz hasnuje Ruski kulturni centar.